Rahmat, seyircilerimiz olsun. Gereksinirimiz ortaga жайгашыңыздар. Келіңіз. Құрметті массаждар, рахмат баршаңыздарға осынша қылған қызметіңізді балағаныңыздар үшін барлығыңызға рахмат. Ошондой эле мына куттуктап келген келиндерге, сыйлығыңарға, бизге берген елеңерге чоң рахмат. Дайым ар дайым үйүңөрдө жакшылыктар болсун, тынччылыктар болсун, аманчылыкта көрүшөлү. Баарыңар үй бүлөңөр менен тынч болгула. Чоң рахмат алып келген белегиңер үчүн, өзүңөрдүн келгениңер үчүн. Rahmat, келіңіз. Урматтуу классташтар, күйөөдөр, келиндер, сиздер, баарыңыздар эч болбогондар, бул жерге ушул жашка келип, ушул жерге Кудайым чоңултуп нәзик буйруп отурганыбыз чоң неме бакыт. Келбей калгандарыбыз да көптөрү келбей калды. Олордун жайы жаннаттан болсун. Ушу келгениңиз чоң бакыт экен, ушуну бабай ишибиз керек экен. Келиңер, силерге рахмат. Ушинтип белеңерди алып келген. Мына классташтарыбыз жакасын артып, ушинтип жакыртып кетелеп келдиңер. Жумар менен тең аралыга балдарыңардын жакшы күндөрүн көргүлө, ушундай жакшы күндөрүндө чоңуна менен кетешип жакшы күндөрдө жүргүлөр. Бактылуу кагып берсин. Бизге дагы ушу алышкалар менен бактылуу кагып берсин. Ушундай жакшы жерлерге жетелешип жүрө берели. Мына бизге ушуга сыйлык берген кыздар бизге айтпай эме жолдошуна көп деле кызмат кылбадык эле. Ушуну баалапсыңар рахмат. Барлыгыңызга силерге ушу баардыгыңызга бактылуу кагып берсин кылайын. Rahmat, Ece aytkanыңыздар келсин, чоң рахмат. Мен жанатам берели эң шайыр олтурган стол бул. Эжелериңиздин столу экен да, келиндердин столу. Неге шайыр десем көрсө, тилдер десем, тамаша. Күнөбөрү жакшы мени аялдарынан билет да. Баардыгы шайыр башты классташтарыма рахмат. Ова мына эң сонун эркектин артында мына чыгып кеткен аялдар бар дейт го, мына ушул сиздерге чоң рахмат. Рахмат, эң сонун. Мына ушул жерде Алайчиева Гүлай деген эжекемдин кызы бар. Сиздер үчүн жолуккан кандай жакшы деген бир чыгармасын ырдап берсин, мүмкүн болсо каалоочуларды жеңилбейге чакырсак дагы болот ушул жерде. Кара, Акшола деген эжем, келиңиз, өр белектерин кабыл алыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу, ардактуу, сүйүктүү Айшенелерим, Айшаларым. Бүгүн сиздердин 50 жылдыгыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге чын денсаулык, узун өмүр, уулдарыңыздардын, кыздарыңыздардын урмат сыйын көрүп жүрө бериңиздер. Uzun ömür kalayım. Nerelerinizden, çevrelerinizden жақсы күндөрүн көрүп жүрүңүздөр. Дагы 60 жылдык, 70 жылдык белгилөө насип кылсын. Баарыңыздардын байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге жолуксак кандай жакшы деген ырымды тартуулап коюуга
осындай 50 жылда жолығушыңыздар, Çok рахмат. Мына бір изалы кетіңізші сізге ұрмайын. Атайын ұшылардың жолыққан қандай жақсы деп ұрдатып. Еме, ол тұрған жерге нұрдаймыз. Азыр еме ол тұрған жерде нұрдаймыз. Бұл жақтан еме қырғыз негізелі қырған шаққан келеміз, Бұл жақтан қырғыздың құлағына сіңірген ескі шығармалардан жаңарат. Қайсыл екенін білсеңіздер, мен де қол көтересіздер, микрофон берем, 2 куплет ырдаймыз. Все, болды. 2 строчка болады. Бірінші музыка, бұл қайсыл қайсыл шығарма, кім білсе қол көтеріңіздер. Құлжаға. Бағой бершіңіз керек болды ауырларға. Айсылы! О, неше келеші ол көтерді? Сау! Хорошо, келін жайлы, алда сақтын араша. Ел болар, жайлы, ек салуына. Ел болар, жайлы, ек салуына.
Hurmatli klassdoshlar, 50 yildingiz qutlug' bo'lsin. O'tgan yillarni eskarib, bugungi jo'nashimiz jahonda manay, lekin din sog'lik, jana uy-joyimizga tinchlik qalang. O'sha do'stlarimiz shunday jo'liqib tayyor birga bo'laylik. Bu o'xshagan jo'lishni ko'p jo'lib juraylik. Sizdir repertayda o'xshaydi desam suylaverdingiz. Ondan bir sizga qabul olasizlar, ha? Keyingi muzika. Keyin suylaymiz. Kim bilir? Oh, neyse.
gelmez. Özünüz çekkeler oradan çık. Ola verer. Ana Aysalar. Ağaçlar silerken vardılarlar şöyle sonuçlar. Gözümün diyetinde ölüm vardı. Hoş. İlerleyeyim. Göğüç kalim gözlerinden kağılayım ki gözüm senden aydın canlayım neyini süre kırk acım bir aram gül tekin ağolur seni zaman oynamadım tanıdıkça oynuyor seni gül tekin yaptık seninle gezdi bir cümledi elemedim yüreğimdi başkalarına taştan bilge gezdi Göğüç kalim gözlerinden kağılayım ki sen seninle aydın canlayım neyini süre kül koçum yeni karam gül tekin ağolur seni sabah getir fazla göre karılar sen kral kalma Oy Rahman. Buna hakem kimdi ki? Kimdi ki buna hakem? Oho. Hakem priz. Priz kavlanmışsın he? Ha sizdi gibi mi? Ooo. Rahman, çok Rahman. Nasıl olsa. Al ne oldu? Aha. Gece buradayım. Ana gece buradayız. Dayın o cizim beni cindilik kadar adırdayım demişim size. Hırdaş gerek mi? Oy Rahman, bol çalma. Gece priz kavlanız. Daha mı kim var? Kim buradayım? Kim buradayım? O hakelerin de orada var mı? Ha? Kim? Hakelerin de orada var mı? Kim? Ama
Aşkın orada ya. Kim? Yok, buradan ise burada oynamaz. Sadece çığırmayın bas. Bundan şu, bunun dağıtımday olduğum ortaklarım, dostlarım, bunlar bağlarımın ayakları, cebelerim. Ortaklarım. Bazıları bunu emniyet için ötürü puanı söyleyip, sözünü daha sıkmayalım, bunu sözünü geçirelim. Ben şu ortaklarıma emniyeti kalayım. Şu dağları, buna bir dağları en üstünde tutulsa 100 yıl burada ekelim. Kudayım o çıkırsa, anadolu ben size nurdakileyle tuttuktan. Beni kadar çalmadı. Bir de bak, çalmadı. Evi Urmazutlu 50 жылдық иелері сіздерге жанына айтайын ба? Менің мына мысалы бізде өзіңіздерден оғыл қызыңыздар болауыз, өзіңіздерден оғылыңыздар мына Присавайдан болауыз. Мына Присавайдағы классташтарым бар, шайыр апалардың түптірген апалары бар. Азыр мен Шәрбейжемді мен орталыққа шақырайын, Шәрбейже. Кеңем, ұшынша келіп бір ұрдан бермесеңіз, болбай тазыр. Şarbece gelelim. Kara, böylece, kanayı böylece kara. Kara. Gelin isterim mi buna? Kız bıraktım, saliskalardan bir ürünümüz var. Şair abalardan. Şair abalar bir üründen versin. Ağlalasınlar.
Yakıp деген akem жақсы çıkarmasın atlat деген biraz akardionunu koşturdum da. Geliniz Jakub ake. Geliniz. Haydi oynayın. Mana, geliniz. Canına koydum. Hurmatlı бүгінгі өзгелер хакалар өзілер, сіздерді бүгінгі елімізді қолына қорғаусын құттықтаймын. Кез болыңыздар, сол тойлардан келіңдер, алтымыз күні той өткізіңіздер, бәрі болыңыз. Денсаулық бәрі болыңыз. Ұрыспай қабырғын неге мінті жүрегіндерін өтіріп апарайын.
Эми мына ушул жерден мен бир чыгармачылыкта тапкан жаңы бир акем келип отурат. Бул сиздердин аяш уулуңуздар, сиздердин эле эмес, Кыргыздын эрке баласы Садык деген акемди мен ортолукка чакырайын, Айшемем атайын куттуктап келип отурат. Кол чаап койсоңуздар болобу? Кыргыздын уулу мына. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kurbanlı bölümümüzler benim. Bağrınızlardan bugünkü bayramınızda ben kutluktayım. Var olunuzlar, aman olunuzlar, köp yaşanızlar. Ben şu sizlerce klastaşınızlardır. Şu şeyde özümün apam oturup. Gülcan klastaşınızların oğlu olur. Sizlerce kutluktayım gel oturarız. Var olunuzlar. Anan ardayım gülde yaşlı çocuğunuzda apar sizge. Gülde esnaf gelsin bana sizge. Rahmat, var olamazlar. Жақсы отырыңыздар, аман болыңыздар. Мен құттықтап келдім біле, ұрда беремін, уже ұрда қайттырым, айлы. Рахмат, Садаке. Рахмат, мына елдің ұлы, елдің ерке баласы, мына сіздердің аяшылығыңыздар атайын құттықтап келіп отырады. Эми дағы бір құттықтау бар, Сабитинова Гүлей жекемден дағы қыздары құттықтап келіп отырады. Келіндері, қыздары атайын құттықтап келіп отырады. Ана келмейсіздер анда? Mikrofon verin. Жолыққаныңызда жақсылықтар көріп өрсен, балдарыңыздардың күн ардайым şu бардығыңызда, балдарыңыздан төгіле жүріңіздер, оруаңыздар, үйшілді ол, бос бол, көріп қой, бес олыңыздар. Rahmat, eli jumlahınızdan verin. Rahmat, mına. İnsanın tarbiya. Apanın oğulları, apanın kızları, mına. Apasının eli jumlah kemreyin, tutup gelip oturan. Çok rahmat, şu bakın ömürlerine kol çarpırsak olamayacaklar, ha? Eyvallah. Sevgilim, biraz suyun içi koyduna batmaya kaldı. Rahmat. Deme mına uşul jerde Gülnura деген ичем бар. Ичем азыр эме ырга бериң десем ырдабайт, бирок атайын мына ушул классташтарына калоо тилек айтып берсин, Сәжеке, келиңиз. Классташ балдардын келинчектери баарыңыздарды бүгүнкү байрамыңыздар менен куттуктайм. Allah Teala'm barımızda şu hidayet bergen bolsun, den soğuk bergen bolsun, iman akval bergen bolsun. Barımız şu yaşta gelip buna yerim, şu degende yarım kılımızda. Son üçün barımızda Allah Teala'm bizim gibi nasip kılgan eken, ana jakşı gün oturabız. Barımızda şu kumsalgamazlık bersin, daima kalkırap jaynap tesbihden жазбай, şu arvay barvay, şu vayçıga toktap kalaydı dostlar. Allah Teala'm hem kança yaşlardan özü bilet koşun size dağı. Şu barılan hareket kılayla borsak sıkasak dağı şıpalı oluyor. Oşu hem barına karşı den soğuk kalanından kıyında jakşı günlerde olsun, birleştiriyordu. Sizlerge de rahmat barlarım, jakşı günlerde olsun, koyur dağıtlar, şundaki dağıtlar, den soğuk sağlığına barım, amin. Sizlerge de jakşı günlerde. Amin, çok rahmat. Buna please kal alasızlar, çok rahmat. Nurray menen, yemekке çıkasınlar, çıkmaysınlar böyle. Nurray.
jayra müzikalardan bu biraz kamaşa söyleşe oturalım. Söyleşe oturumuzda adını dinlemek. Bu akşam altı bölüm eskiyi.
yaxşı, ecelerinin yaxşı yaşasın, teң alıp teң alışsın, jengeler yukarıda teң alıp teң alışsın, bazılarına yaşlıklar verirsin. Oşonunla birlikte buna geçerek ikisine gelip oldular. Bugün çoğu şu yaşa gelip kaldık. Bazılarımızda tinçilik, tokçuluk olsun. Elimizde, yurtumuzda tokçuluk olsun, tımarçılık olsun. Kırgızistan'da tinçilik olsun. Baldarımızdan, kızlarımızdan, nevlelerimizin yaşlı günlerini gördük. Bazılarımızda yaşlıklar falan. Şu Mutlan var be falan. Öyle. Gel Mutlan hakkı. Bir de böyle ha, yaşlılıktan ister. Senin ülkemiz tarafları kız gelin iskele baraklarım saymaday olmanca teyye yaptın dolan yaratan. Fatma Hakem sizlerge arnap biraz çıkarma жаздырып ошону окуп берип коеюн а. Шулай болуп Fatma Hakem мындай жазды. Урматтуу менин ак мүнөз, айылдык акыреттик досторум. Жашыбыз 70-ке таянып, бир тооруну көрдүк. Мектепти бүтүргөн бозулар Мураттан бери андан ары 50 жыл өтүптү. Бүгін кезиги олтурабыз. Чоң ата, чоң эне болуп, өзгөргөнүбүз менен классташтар бири-бирибизге багы, үйнөсү таза баладай эле уюлабыз деп ойлойм. Бирибиз байыдык, бирибиз болсо карыдык. Бирок биз баарыбыз загын эле топ, үйүрдөй биргебиз. Ошонубуздан жазбай алдыда 60, 70, 80 жылдык жолугушууда кезикчү күндөр насип этсин. Уруксат берсеңиздер, классташка дегендеримди окуп берип коеюн деп Ахмат Акем айтып ошону окуп берип коеюн. Классташка эндеги эски сүрөттөрдү карасам, Топчу, Шарипа, Кадыр Мамат, Гүлайым баары балапан. Көздөрүндө албырттанган жалын бар. Ошол тулук дүйнөгө суктанам. Там тум баскан кезден мени таныган. Артыгы жок, айыл жыттуу досман. Мен жакшы, мен билген ошол. Айтып берип, мен жөнүндө сурасам. Оор күнүмдө желкем сылап таптаган. Катташ достор бардыгына мактанам. Көпкө көрбөй толук азып кетсем да, ушул достор көздөрүмө таанган. Көксөп келдим айылым агыс. Сырларым көлөйүндө чоңуткан. Баягы боз балдар болуп чоңганда, курак азыр куш болшоду ойношот. Бири жолду, бири аксап турмушта. Балки менин фамилиямды уnutkанам. Себептер көп.
Kezigül'ün saati çok, sen boşusun, ben de boşusun durmuşta. Keşke dostum, bu benim mutluluklar. Sana aytar, armanımda yolursam. Bilim alıp, deyik dedi temeğin, men damele eski tapda olduram. Akşata, bozup gitti demeğin, men damele avtobusta olduram. Sulaymanov Ahmet. Yorumlar. Sağlıklarla yeni yıllık yeni kendilerine tuttayım. Ömrümüzde uzun olsun, cinsel için olsun, asmanız açık olsun, Kırgızstan'ın suyuz olsun. Bağımlılara cinsel kalayım. Yeni yıllık bereketine yaşı ötkür oluşumlara birlikteşmedik. Şu sizi bütün yeni yıllıklarına tuttayım. Ömrünüz uzun olsun, peşelerinizde adayım. Жақсы баталарыңызды беріп, бастапқанымызда ақсақал болып отырмыз. Балдарымыз ол кішкене бесейіп қалды. Осы сізді құттықтап келіп қоямыз. Qыматтылар, менің үйдегі келіні Oştam geldi hakaya kutuklar kutukarlara kutuşularınge. Gelini kutuk koşularınge bir fırlatırız da vereyim. Arada şarkın başı Anları kutlar geçinde İşine olsa paraya karasını yorulun. Sospot деген админиясында кыланы бухгалтер иштейт. Жумушу да жакшы, Кудай шүгүр. Ошого Алла разы болсун эми достор. Жүрүшү элге кылчак деп келгенде куттуктайм.
Çaylıların geline o gelin. Evet. Şu gelin kaynayasın, kutudan getirdim şuna. Oraya koyuna, ömrünün uzun olsun. Yetmesine gidelim Allah'a kaldırırsın. Allah'ın berevetin, kolay şükür olsun. Ne gönderdiğini Bekir'e gidelim Allah'a kaldırırsın. Gayet kaynata kaynayın size, şerefler çok rahmet sana. O bir Rahmat çok. Tabağınızdan tatlı olsun. Aldığınızdan da Kırmızı Rızkı Üniversitesi'nin unuttuk tabandı açtılar. Kutup babanın gelin kalkısını gördük bu kızlara. Kızları kutup tapıyoruz. Gelin bizler. Sadece tapağımızın kızları. Юбилейіңіздер менен құттықтаймыз. Şu bağımızdaға біріншіден денсаулық, екі дүниенің бақытын қалаймыз. Әжелерім, акаларым, мұндан кейін 60 жылдық, 70 жылдық жақсы көп той үстінде жүрерішіңіздерді қалаймыз. Барлығыңыздар, бар болыңыздар, шын денсаулықта болыңыздар. Тағы bir жолы şu мерекеңізде құтты болсын. Жақсы көңілді ойнаңыздар, природа болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар, барлығыңыздарды құттықтаймыз. Rahmat, var olunuzlar. Şüpheler vardılar. Tüyük vardı aman oldular. Şirken münavir şüphe yollarına atılan kişiler kırıyoruz, alkoşu dörüz, ayıp koyuyoruz degen niyette çıktım ben. Şu bizim atıldan sürekli daima. Yollar şükür olsun, yollar kızır olsun. Allah'tan emniyet dilesinler, tilekler kavul olsun. Oyluğun oy maksatlar iş katsın. Tilegen tileklerinizde Allah'ın mevzarı olasın. Yolunuz saparda zaten saparlar diye kadar olsun. Daim Türk olma, aman bana bir ara büyülerde daim tilekli yüzünü öldürüp kültür etmesin. Bana kadınlarına geçen Kur'an Türk olma daima bir de yapar. Bir zamanda görürüz. Rahmat, aykanımız kavul olsun. Urmanlı cemaat, kadınlı konuklar, azlı köpü, bugün sizlerden jarım kılımlık joluguşumuzlar boldu. Barыңыздар, алдыңыздарда жайылған ақ қасқа көңіл разы болсаңыздар, бір-біріңіздерді сағынышып, көптен бері көрмей жүрген достар болды араңызда, қыздар болды. Сағынышыңыздарды біраз болса да тарап алыңыздар. Егер бүгінгі кеше сіздерге жаққан болса, шаңды қол жағып қойсаңыздар, біз бүгінгі кешемізді жиынтықтаймыз. Рахмат жоқ. Sağlık kişilerden çağırıp sahiplenir, patronlar Çok rahmat. Anda bugünkü keçeni jiyintikoy üçün söz Saydın ağam'a verildi. Saydın ağam'a verildi. Bu vakti jana kabulluğu aynalar klaslaşlarlar. Ana bugün şu yerde röptök bütken yolcusuyla akılaşımlar. Bağlarından bir yolcusuyla yeni yolcusuyla aynalar tabaylayın. Yeni alıştığı yakın diye bağlar gerekiyor çok oturanlar, çoğuna faturası güdür böyle. Yeni büyüler geçen arkadaşlarla var. Yeni vardılar, yeni kemçiklik olma iş olmayı. Şu kemçiklikte şeyde 32 20'ların 12 olarak katıştık. Ben bize böyle tırnaklardan tiliyorlar. Bu çarplı şehirde olan uyuşturucu çağrıları kısmak dersindeyim. Bağlarla bir son kalayının ıntmak olma, evli odan кейін 50 yıllık olursa жақшыларды біз жолдушыларды қасып жүре береді. Sizlerin bayramlarını kutlar diye sordular. Sağlarlar menен vakti oldular. Beni kıskanış olmadı. Kıskanış olmadı. Bana o yerde olsa ben onu mücadelelerde ben bu şeydi. Rahmat. Assalamualaikum. Hurmatli tuğanlar, mına bu için dostluğumuz sayfiden
biz üçün ve eller üçün, bardığımız üçün abdan yaxşı hareket kıldı. Uşul yigitke rahmat aytıp bardığımız razı olmalı. Uşulun bildiğinde yaxşılık olsun, gençlik davranışları siz bırakışlar. Abi, rahmat. Negizili hazırғы учурда үйгө 4 кишини чакырып бир меймандык өтө эле кыйын нерсе. Мына барыңыздарды, башыңыздарды бириктирип, мына ушул классташтар 50 жылдык жолугушууда жолугушалы, бир сагынычтарды тараталы деп мына Сайбуллин экебиз баш күч болуп, өзү уюштуруп, мына ушунчаңыздардын баарыңыздардын башыңыздарды бириктирип, мына көптөн берки сагынычтарды таратып жаткан кезде Сайбуллин экебиздин кызматына кимде-ким разы болгон болсо мен ушул акыркы рет суранайын, бир катуураак алаган жаап берсек болобу? Kızlardaki 18'lerdi bağ sevgen gezdelerle priz verdiler. Rahmat şularga. Bizim verdiğim bu ver bir de şu priz ver, dağı ver. Yol ayağından ver, at ayağından ver. Vardın artık bolğunla. Yaratan Allah'a maktolar olsun, şükürler olsun, tövbeler olsun. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsun, salavatlar olsun. Klaslaşlar bağırdılar, aman bolğula, var bolğula, bay bolğula. Çünkü oynayıp, gülüp, altını çıkıp diyen tosğula. Nevrelerdi getelep, çevreler getelep, dağa geleyip daha uçup güzel altını çıktık. Rahmat, çok uyuşup koğuna, çok rahmat. Sahibine rahmat. Erzıkan'a rahmat, Aliye'ye rahmat. Şunların bağırlarına rahmat uyuşturanlarla. Ananla rahmat. Ana, Kırgız'da makal var. Kırgız'ın her bir makalı Kırgız'da İlhan'ı onun çıkan bağırdılar. Eğer aşkam, çünkü gökte. Bağırdılar, teyarını koysa kevatıp, yok keyapten ve tam keyapten dedi. Bağırdılar, sınavay, kulağa şükür de oynayıp gülüp tınçıman yunlar ve ceti oldular. Bu kırgızlardan rahmet. Sahibinlerimi doktorlarla umdu aldım, pata vereyim desem, kampirinin böyle tüyük balık bakları, sormayın. Yemin ömrümüzün olsun dostum, ölüşüm gayet olsun. Oylamanlar maksat dileğinecek, kampirin başbaylıkça olsun. Sen bakmayan çal ol, üzüntüyle uyuşturup, klaslaşlarının başına alıp duruyor, ömrümüzün olsun. Sen kısa olsan ben Rahmat. Eğer başladığımız dönemin yerlerinde klaslaşmışların bazı işlerini aytıp 62'ye çıkan hayat boyunda olup atıp dedi. Bu da gelse diyor ki Allah'ım da boyunda alıp atıp en kuvvetli kampir. Amin. 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 Çok rahmat. ama şarkı götürdü. Bana şarkıların mallardan bir şekilde Türkiye başkan yerine şu şarkının mallarını bir şekilde aldım. Aslanlar bir yolda aslanlar da o şöyle kaç patör var o bir şekilde. O şöyle patör var o şarkının mallarını. Bana yani rahmat şarkının mallarına çok rahmat. Sağ rahmat. Hani ceziyeli olarak ceziyeli vakti var. Şunday terbiyeleyen kızlar terbiyeleyen çok rahmat. Bazı şunday yaşlı koyulurdu başlarında onların kızlarını hizmetini versin. Ayvay yaşlı, çok rahmat. Benim akıllanmadı, bizden işimiz açışıda, vakitteki bütün vatanımız şunlar oraya şunlar çoğunluk içine geçerek görüyorlarımızdır şunlar. Ağız çocuklar, bağlarımız bağışımızlara olmayın. Yerimizde kışlık olsun, havancılık olsun, tokçuluk olsun, molçuluk olsun. Ağız beton yedecekten bağlarımız kışlıklardan, otlara, sulardan, kışlıklardan bu da özü saklar, dayanayınca saklar. Ama desen eşimiz güzel, çarkırakan çarşı toylar dolaylı. Tabii hiç en sonunda orada yetişip çayı sattı olup arvay düştü gülü oturuyor malaklar ustak nasıl etsin oğlum bir dakika kırık taş geldi kırkıra karadan kolluğa
Ökünümüz karabe, ökünümüz kaydı tavalı, ökünümüz yaşlıktı, o kurular karıska kimge varabız. Oylum oydum nesene, oyuma cepeyesene, kattep yürüp sesletme, tehditmişke karşım tepkelim. Allah razı olsun. Çorapma. Mına eме бүгін ерекшелікті жолығыштыңыздар, қатарыңыздардағы азаймасын. Кейінгі жылдары бұйырса, келерге 60 жылдық, 70 жылдық юбилейлеріңіздерменен жолығышқанға тілектештіміз. Менеме бүгінгі кешемізде жиынтық тайлыдағы бүгінгі қызмат қылған сіздерге қызмат қылған ресторан осы olan қыздары, жана музыкант жігіттері, естелікке видеоға татқан біздің оператор жігіттеріміз, жана сіздердің жақшылығыңыздарды алып барған, biz өзіңіздердің ұлыңыздар, өзіңіздердің құлыңыздар, Бектұрсын әкеме көзінен кеткен кемшіліктер болған болса, барыңыздардың башымыз иіп, алдыңыздарда кешірім сұраймын. Evliliğinizlerге аман-есен жетіп алыңыздар, жаланғана жақшылықтарда, жаланғана тойларда жүз көрішкенше, сау, саламат болыңыздар. Ақ жол саған